minyaka yonke ayaphindaphinda ayenyuka amandla ayaphapazela fire in the name of Jesus. Umlilo kaJehova uvutha ngaphakathi kulakona phana semva, uvutha nakuleya ingaphaya, uvutha wethu yonke ngegama likaYesu waseNazaretha. Nangoku umlilo Rokosha Ramakasaka in the name of Jesus. Baba wethu onamandla onke, ababantu Jehova namhlanje sithele mini it's a day of deliverance. Kunini Nkosi babeke izandla, uNkulunkulu wethu onamandla bengakhululeki, kunini Nkosi bathandazelwa bengancedakali. Cela uma kanjalo ezihamba ngaphambili ezonomngane wakhe azaba naye, cela saphuma kanjalo nomngane wakhe besaba bashona abantu bakhawuleze besapha. Cela uma kanjalo nomngane wakhe bezihamba ngaphambili ngegama likaYesu waseNazaretha. Ngoku makuliwe abantu bakasefini, makuliwe egameni likaYesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla ngiyathandaza. The devil is a liar. Baba wethu onamandla onke, Baba wethu onamandla ngiyathandaza. Yes Baba. Yekumsibongana. Baba wethu onamandla ngiyathandaza. Ayenzeke lento man. Ayenzeke lento man. Ayenzeke lento. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla ngiyathandaza. Out of deliverance. Akungaphumi mntu apha enedimoni, angaphumi mntu apha ebotshiwe. Thixo wethu ibona mntana njengoba ngithandaza nje, ziyoyiswa mntanam, ziyoyiswa. Akho ndawo yohlala kulo mntu, akho ndawo yohlala. Ayikho
ayikho ngoku, ayikho. Ngegama likaYesu waseNazaretha, njengoba mbeka izandla zami kuwe mntanami, uyahanjwa ngomlilo. Every part of your body, wonke amalungu akho omzimba ahanjwa ngomlilo right now. Ahanjwa ngomlilo right now. Ahanjwa ngomlilo right now. In the name of Jesus. Yes, my God. Yes, my Jesus. Tatu umlilo mtanami. Wame touch him. Wame touch him. In the name of Jesus. Mama, let it this day be the last day. Yokuthandazelwa kwakhe. Ikoto namandla onke. Izwi lakho litsho. Ukuthi okhululwa nguwe ukhululekile naye. Lo msimba Nkosi mawukhulule. Mawukhulule Jehova, mawukhulule. Mawukhulule Nkulunkulu, mawukhulule. Ngoku kusebusuku ngo-12 unenzela ukuzawuhamba. Kodwa namhlanje ndiyathandaza. This is the last day. 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 In Jesus' name. Babona amandla yangasavuda. Babona amayengasavuda. Babona amandla bamba lo muntu. Ngegama likaYesu le nto encubileyo mntanami ndiyifaka umlilo iyatsha. Iyavutha nje right now. Iyatsha, iyavutha. Iyavutha, iyavutha, iyavutha. Umzimba wakho wonke uyatsha liqange lomlilo. Uyatsha liqange lomlilo, uyatsha liqange lomlilo, uyatsha liqange lomlilo. Ngegama likaYesu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu namandla. Egameni likaYesu waseNazaretha. Zikhona izinto Nkosi ezingenakwenziwa ngumuntu. But they can be done by your word. Ngoku phezu kwakhe Thixo, kulo mthambo ndifaka umlilo. Uyatsha, 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 uyatsha. Nakho kungenile umlilo. Kungenile umlilo, kungenile umlilo mntanami. Emzimbeni wakho kuyatsha. Kuyatsha ebhodini yakho yonke. Kunomlilo otshayo, kunomlilo otshayo, kunomlilo otshayo, kunomlilo otshayo. Kunomlilo otshayo, kunomlilo otshayo, kunomlilo otshayo, kunomlilo otshayo, kunomlilo otshayo, kunomlilo otshayo, kunomlilo otshayo. Uyatsha umzimba, uyatsha umzimba, uyatsha umzimba. Uyatsha umzimba, uyatsha, 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 uyatsha. Every part yomzimba wakho mntanami ivutha ngomlilo, ivutha ngomlilo, ivutha ngomlilo. Ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Thixo ndiyathandaza. UNkulunkulu ohlangene nawo umuntu uyakhululeka yile phezu kwakhe lona Thixo. Namhlanje uNkulunkulu umuntu mehlangene naye ubomi bakhe buyatshintshwa, 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 buyatshintshwa. Thixo wethu namandla ndiyathandaza. In the name of Jesus. Egameni likaYesu phezu kwakhe lo mntana uNkulunkulu kunomlilo obambekile. Kunomlilo obambekile. Kunomlilo obambekile. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba nayo lona moya ngcwele ngomlilo. Baba nayo lona ngomlilo. Baba nayo lona ngomlilo. Baba nayo lona ngomlilo. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Baba lo muntu Thixo wethu ngomlilo. uNkulunkulu wethu namandla onke ndiyathandaza. Phezu komzimba wakhe uNkulunkulu wethu namandla. Kunomlilo ombambayo. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Yonke imimoya ehlala lapha ayinamandla ngoku. In the name of Jesus. Yonke imimoya ehlala lapha ayinamandla.
Thixo wethu namandla namhlanje ezi zinto ebekade lila ngazo Thixo wethu nasetetini akulungiswa zona into ezigulisa umzimba wakhe nezinto ezihlala emzini wakhe namhlanje uNkulunkulu kuyaliwa Thixo wethu namandla ndiyawunyusa umlilo khona ndiyawuphinda ngoku more than 7 times nakonke lento emdiscourage namhlanje apha ngishiya hamba ngegama likaYesu waseNazaretha. Thixo wethu namandla lenhliziyo ndifaka umlilo kwesisu umqoqoza ngomlilo kungena amahlelo omlilo in the name of Jesus. I pray, Holy Spirit, for deliverance yakho phezu kwakhe namhlanje Nkosi akuphinde kwabetho phako wabahlala khona in the name of Jesus. Akuphinde Thixo wethu kwabetho akuphinde kwabetho in the name of Jesus. Bawona manje ngiyathandaza ubanjwa umlilo nayo ezindlebeni kungena namlilo ezandleni ubamba nomlilo emilenzeni ubanjwa ngolomlilo umzimba wonke uyasha babona manje ndiyatangaza Thixo wethu othandekayo esifubeni sakhe ndibekile ahlelo umlilo lihleli ngegama likaYesu lihleli ngegama likaYesu. Babona amandla yenye imini yokuqhubeka ke uNkulunkulu wethu othandekayo hleza siphinde sibonane lo muntu wathi igazi lakhe Nkosi liyafunwa Thixo liyafunwa ediphini abagcinwe khona ngiyamlanda ngegama likaYesu ngiyamlanda right now ngegameni likaYesu waseNazaretha. Nokubonga yekumntana yekumsimo umntana nokubonga yena lo muntu nokubonga ngegama likaYesu yena lo muntu sorry bongiwe egameni likaYesu waseNazaretha bongiwe yena lo mntana yena babona amandla ndiyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla onke myeke lo muntu bongiwe myeke baba wethu onamandla lo mntana umphefumulo wakhe Nkosi ezantsi eTV ndiyawulanda